Daki hajar ngut kinong shong shnong jong ka Nongbah Delhi, kila tuot Kaïew di Sohtrun kabalai, kabalatip kum ka Meghalaya Pineapple Festival hajar arpusan, kabalong kasnam kabalai ban penlong yakum kani Kaïew. Kabala penlong dekat tenan Agriculture and Farmers Welfare jong ka Sorkar Meghalaya. Ki Paidbah kila tuot sya kani Kaïew ban mat yu Sohtrun bat ka Sohtrun uba nakani ka jela Meghalaya, ubala wanra nakathan ribhoy bat na rilum garu. Di Sohtrun ki bagaimana cari jadi ini ki art ki jaga kawai di napo riboy berkawai di napo sekarang napo riboy ni penangkam dah umpang IBCS aggregate ini di Sohtrun napa ada best garu hebat kedan bukti data FPO bahwa aggregate ini di Pineapple nah kini ki art jaga ni pak saya ni senai sport Delhi jaga rep sport Meghalaya ni tip kedan pembuat hajar hektar bat dipendi kumba layar snow kumba sebena dan kumba silak sanho hajar dan hagasi senam bat pindan kumba sikho hajar mut ki norep so nyam Sohtrun agak ki jongi bagi ba hagani bat ka delihat ke bagi alam iki lokang na kitu bisaka di bakam pendi pun unu Sohtrun wat hakani Kaïew ke batang lai Sngi Sohtrun ubala wanra syakani Kaïew balai Sngi na kajela Meghalaya ukit hadu khatsan poin saw metrik ton. Henry bun ba ki Paidbah nong shong shnong ka Nongbah Delhi haka Sngi ka bakhadu jong kani Kaïew ki klem yo shu ban mat ya uni uso namar ka jingya yo palat uni uso bat ka umso. Kebetulan apa? Aku bagi beliau ki rush ki wan ki unu Sohtrun aji sya nadu ka Sngi baar ngilahap kontrol kedang bangin yo bandia kani ka Sngi balai. Ladangi pelaj uwut menenru ulalun. Ndrai daga bangi kontrol ngilaban pendanka mengelak bandi saya mentaro. Nabaki dan ki visitors di bawah mentara Sngi. Tengi mentara Sngi ru tang kumbah do lai beji saw beji ulalun haj uso Sohtrun nyem yo su bandi. Nalor ka jing penyat yo Sohtrun hakani Kaïew ka balai Sngi lawan ya lamru iki nong sengkam lajong rengkat ki mar ki mata jong ki kambun ki jingbam ki balashna bat penmi na ki marep ki ba na ka rilum khasi jantia bat rilum garu ki badan kumba saw paungut baro kedan kumba saw paungut ki bangi ilap ki norep bat kumba afsan mut lagi ki entrepreneurs ki ba wonder ada wepat berupa kini kita yang Sohtrun nyelam ki ini ba tidak ka jingkuman nomor wadi kini proses kedap tiba ki wanra ru kila bandilut barokai bagi nomor si bedan lang ay dito di counter ki badir ki baki ki share ki experience jong ki bat kita di register ki bawan nadita ipag proses ki maaari te kalong kamno kani ka festival pi mutaw snam hadir siya ketika ka balingkong pangawan tangba ngayon iba kani Kaïew kalong Kaïew kababyang kabaay nat yang lima kinongrap laban yung mensin lang ni namaba agad yung nga beliau sini saja di pelihat kau ikwang hanya untuk kunjung di Shillong. Aduh kan no ka penmentoy kinongrap kajum jupi. Don kinongrap di balawan di sini dan tarai kilayo ini bagumno kilawan bandrep kampun do Sohtrun. Namar ba Sohtrun jongi nari kasi ulong batiang bat babang takadaw kinongrap di wan hayo Sohtrun jongi. Amtang kinong rep Sohtrun bat kinong sengkam lajong ki bala mentoy nakani Kaïew di Sohtrun ka balai Sngi lenter Nongbah Delhi henrei hakini ki Sngi wat ki kenhun tem bapher nakani ka jela Meghalaya kila yo lat ban penpau ya ka saptem bat kasap ruai jong ki ba kambun ki dei ki ba itho da ka MGMP ki bala pen bernya ya ki Paidbah hakani ka lumpung bala penlong ya kani Kaïew ha Delhi hat bat hakarensan ka badan ha India Gate. Kini ki kenhun ki kenthop ya ka Khubor project, ka kenhun the links, ka kenhun jong ka ilana soktung, bat ka kenhun chegim durama. Kalong da ke ba Sohtrun ba ini bangi la yo lat ban sin ba tumni ha kan diga Pineapple Fest ka kalong ba ini pembacing kedaulat ti ba ban expose ya lebih namar komanen gila datam tas datam la pun bapa nambar sini ban kuatan sini ba kalong kai bas matenat ka hajing ada organisasi ba yang ha di ngakwa bana kublai ke Sorkar andiro sama kelak lelat mudah jangan ni hendai
kan siya po Meghalaya ro bolsin ya batan ne ngakwa sa kabahaya Chief Minister Paidbah sa kabahaya Chief Minister Sngi sar kaungat sama namata kanika tabu bagi Ïaid ka MGMP kalang hadu minta kaya ratai maswa tingin yo kami akik for youth driver ke ban ki ya Khubor kata anda duduk bawan MGMP ngila yo akik ne untuk tangga kik sudah ke justru lakil maswa la datan itu isu sao sang aja duduk poin MGMP la fer di Shillong kira-kira ko kaya siguro ya sen la compare. Actually, we are based in Delhi only. We've been staying here since a very long time. We've been working here, so finally we got a chance by talking with our additional residence commissioner, and Meghalaya. We played in Meghalaya as well, and in many traditional program as well. So through that, we got a chance to perform here today in Paidbah Festival, and this is the first time we're performing in Paidbah Festival. It's been like 3 years Paidbah Festival is happening, but this is the first time we're playing. So we're so excited. We would like to thank Honorable Chief Minister also, and then Tourism Minister, the Tourism Department, and MGMP for giving us this opportunity to perform here. Or else, without them, this festival wouldn't have happened successfully. So it's a great opportunity, and I wish and hope in future they will keep on helping us by organizing this kind of cultural program and all festivals, and it will help us to the artists like us also.